خملا بهار چمو گلوکانینه خملا دل من روی دلالا زینه خملا بهار چمو گلوکانینه خملا دل من روی دلالا زینه ای آفت زلالی ای باخت تجی سوسن و هلالی لی بجنا زینه دار چنارا باغ بحشت آشینه ای آفت زلالی ای باخت تجی سوسن و هلالی لی بجنا زینه دار چنارا باغ بحشت آشینه. بس خوش هم بخيراتن بنري نجا مرحبا جواره جارك ادن ام القصر جميل باشانن جارك ادن ام بشانوگر اولستيگوان استرامبيجي مموزين رنن اجبو چز بم جارك دن بريانا بمهك اجمه برنامه به استيگوان مموزين را چکر لیم دزانن مموزين احمد خانه دیروکا کردایه وجه کردایه و هری داویجی دشانوی کردی ده شهرداریا بازار مزن بشاشانوی خواست و تکسته لقصر جمیل پاشا بلیزه جیه کی دیروکی و وینا وقت جاره کم جی لجدر و بجار بینه ولیستکا خو و پرفورمانس خو جبروی مخواست جبر کو برنامه کمین بری لیستکی بو مخواست پشت لیستکی جی ام و لیستکا پیروز و شانویا کو سرکفتی هات لیستن بواره بهن دیمنه شانویا جبر پار و بکن جبر کو گلک تماشاوان ممزانن لكردستان پرچینده شخنی آمده لأوروپا و دیاسپورا ایدجی اما خواست هندی من کردجی اموان رو ولیسکه پار و بکن که لیسکا کردی شانه کردی چخواست سرکفتی و هاتی راده ایکچن یک شاباش هنر ثانی ندبو کاش برکاش میگر بدم شرابا گل رنگ دفوقان نابه تدنگ سرگل ببرین به هزرین خنابه بلبل بکنن هر دمو گاوه آوازش پشت پرده درینم سینه هم مستیلا خارچه پرسه یا آلوز پف گوستن شوی را بو باوز تاشتین یک کربو برا بوخوه آخر از شاشم چراشم بوخه اوالی کیف شریکی خمه سرگیجی خمه برناوی ممه تاشتین بو پری وزیر قصره امشی کاتب دبیری قصره
کسی شار میاد خواه دارد ترمت کش دفاسی من دارد سود بیشی قای خیر و شر تفکر نتورک یعنی بوی گبرگی گرام داشت یعنی میکوین ما نماج هبره دخونیم سري من لو دورا سري تجريو تو كرن من بيكونه هنا السريان خلان تنه خدمم ليلى آمين كلامك ديارة تشتك تبي والله من دبي أو صلاة الديوان بوطان داي. يعني مستقبلا كذي. إيجاروي شو؟ ما ليش بيجي كاتكارا بيجي. نقول فتشي. بنا كرين شامي قاضي برات الدولة تاسع مستقبل ودعبرات آخرها برفضان أسره. یقین نیست فهم نکردی تاجر میرزاده ستیا تابان جناب تفاضل میریم تو میره میرانی زیر بیاره یارا أهلا جنتك أزقواهما نجواب أزميرك تنما إيجانو ون ستون القصر عنه وكي ونجد زانن تاجدين الزبايا لحين يمنا إيجاك وازوي الشعب أو دين منا أولي كمان جبركو أبدا يكون روبي نوسه روی من بنفیت میره من یا کنجا وقتی تاشتی چپو عارف و بگیش و نشی اوشتا ناترسن ما میبدو زینه جبدیوی یا نا محمود تاشتی ناتفن وکت مینه دیخه چسینه وقاوان واسمج مكوري بالآخر نبجر وغيكوري لو دعوة أصلي جندي خشبو زينة هي لو أخذي وجرشبو ميرو تبوس يطامن بكبيني هيبي وآواطامن واسمن تبدي دستوري من بشر الرخمة من قوري ويش تبيريش تشيروك آقادار جيشينا من أمكرن خبردار بوطان جغز الحطاب جوطان جنك جان والزبي وبوطان يكس النمار باجر بريخش أبون بالبلن مري ونفش أفرق زيان سرب من مري خمك شان شبيري حتى شيري
dişab xeyratın sersera serçavatın. Em bi genendeye geçtiği şanoya bajarımızın ve rüknetin gün despê bikin ve gelek jara. Me bo şanoye çem bernameyê me dinjî çêbû û me bo me muzîn jî bernameyek çêkir. Ez dixwazim bipirsim ev lîstik amadehiyê wê nêzîka 5-6 meha tevî teksiyê domand û ev nêzîka 6-7 lîstik jî hûn dilîzin li qesrê hûn dilîzin ji derve we lîst we wek jêr dibêjin şanoya mekanê jêr dibêjin cê ku tê lîstin. Em dixwazin ekî vê tecrübeya xwe dikarim mer temaşawanê mer parve bikin. Ez ji bo mêvandariya te spas dikim. Bi rastî yani ev di sê salên dawiyê di repertuara şanoya bajêr de her tim nîqaşek ku em klasîkeke Kurdî em derxin ser sahnê nîqaşek wisa ev di sê salên nav li jinaya repertuara de çêdibe. İsal yani me hem memê alan hem memuzîn û çend versiyonên memuzîniyê ku em bêjin adapteyî tekstê şanoya hatibû kirin melser wan xwandin çêkirin. Piştî wê me dev ji wan adaptasyona berde û rast me got teksa Resen ya Ahmedê Xanê yani destana wî ji teksa orijinal em ê ji wê xwendineke nû bikin û em ê adaptasyoneke nû bikin. Rastî yani yê ku em bêjin ji teksê haydar û xwendî dizane ku yani serî heta dawî wek yani tasvîrin di destan de tasvîrin hemû tabloyên Ahmedê Xanê nêzî heftê tabloyu. Yani me wek xebatekê komxebatî yani tekseke bi rastî hem teksa wê hem rejiya wê bi awayekî kolektifat ava kirin yani keda hemû hevalatê dayî hemû lîstikvana û keda we jî di nav vê lîstikê dayî. Me biryara vêya da me sahnên tabloyên ku me bijartin me got ev tablo gelo yani bi kîjan formê bê pêşberî temaşevan wê bandora wê zêdetir be. Yani em bêjin hinek tablo me tenê me xwest ku wek stran bên vegotin hinek tablo wek diyalogên lîstikvana bên bikaranîn û hin tablo jî tenê bi performansa laşiya ku hevala me Yeşim Coşkun û Serhat Kural ku performansek hêja derxistin oldu. Yani û hinek tablo jî ji xwe wek vegotinên vebêj hatin rîstin. Bi rastî yani bi giştî konsepta wê li ser vegotina em bêjin forma vegotina çanda Kurdî yani ku em jêr dibêjin dengbêjî yani gelek cûreya vegotin tê de hene û ya forma mekanê jî yani piştî ku me xwendin kirin yani bi rastî çerçeve sahneya klasîk ya em bêjin ku çerçeve sahne dibêjin jê re yani di wê de ne mümkün bû ji ber ku çîrok gelek dera gelek bûyer hene û gelek cî û wara derbas dibe yani piştî ku me anî bir êdî derfet bi rastî jî yani gelek derfet çêbûn. Ez varim piştî ku ev lîstik vir lîst û pêv hûn nema li ser dikê bi rehetî karim bilîzin. Taybet ev lîstik zaten nabe ez bawerim. Yani em difikiriyan ku havînê piştî ku em li vir premierê û çend cara bilîzin me dixwest ji bo turneyan em li ser sahnê forma ser sahnê em ji nû ve li ser bifikirin ka gelo wê bicî bibe neve lê piştî ku temaşevan bînêr hat li vir vê lîstikê nav vê qonaxa mezin de dît bi rastî jê dî gotin yani ku eger ev ser sahneyeka klasîk bi wê ew xwast bandorek li ser wan çêneve. Baş em dîsa vegen ser mijarê me pêvin ji bo xwazim Zelal hinekî dilî warî de em fikrayê bigirin di lîstikê zîn dilîzî. Belê. û lîstikvaniya te jî wek cara yekem e bernamaya xwe jî me hinekî vê sohbet derkiribû û berî lîstikê bo bername me lê piştî lîstikê em dîsa vê pirsê te dikin lîstikvanî ji bo te tişteke çawa bû hêsteke çawa bû? Ya tiştekî wiha bêjim a rast her tim tiştekî wiha fikrê min de hebe acaba ez dikarim lîstikvanî yani çê bikim lîstikvanî karek çawa ye yani min merak dikir yani di vî projeyê de jî min hinekî xwe dît lê dikarim tiştekî wiha bêjim gerek kedek mezin bidim ji ber ku yani heval gelek ket dane û heta vî merhelê hatine min gavekî piçûk e yani ji xwe di nav lîstikê de jî piranî stran dibêjim car caran replîkê min hene lê tiştekî pir xweş e ez vî dikarim bêjim kurtasî. Li gorî em bêjin adaptasyona te ya di lîstikê digava tu strana dibêjî û lîstikvaniya xwe digava tu her da pevdûra dike
تطعمي بترج كي جاني استنزال يعني يا جبركو الستران بيجم عرس ستران جوتن جبومن دها يعني جبركو وقت الستران بيجم يعالي دا هناك دها راح ترم جبركو يعني دمك درجة يكاري دكم ودوي عالية داجي هناك دقارم خاشيروفا بكم صابيجم للاستكواني جي از بيجم هيدي شقا ام لاستكي بليزن از بارم تي بيش بچه باشا يوز استخوازم برسكي دن جبو تبيجم تدلسكي خوني بريدجي ده هاملت ودلسكي اندده جالك جالت رولين ان سركه بوي تكستيتاليست ودفيلستكي جده هم رولك نيجاتيف جبو كرداز بيجم نارينا كرداي البكو عوان وهم جي وقت الاستقبانيات تجي ام بيجن هنا كدن لغوري رولي خوني دت باش بو هم جبو الاستقبانيات وهم جبو نارينا قشتيال بكو عوان باندورك شو سرتك از بکو عوام وسانا نرم لگور ما جمع موزینه پیشتر خویاد که جبوچه یعنی وقتا تماشاوان جی دست که صحنه بکو عوام تونه و تماشاوان ما موزینه برای 3-4 صحنه 5 صحنه گوداری دکن میر گوداری دکن لی تماشاوان جی بنده بکو عوانن کاوی چاوا چه بکنه برای وی چاوا خراب به جبر کو چیرو که گلزانه یعنی بکو یعنی سورپریز اگوی هی و جبروی از وقت نافکر نه ما بس من نه يعني غوري الاستكين تاني دي كاركترين ده قالك جرات الشركات الاستقباليه الشركات كير جبو فيم قلت هنا كيت الباش بو جبروي يعني او تشتكى تشاواي وكيست اجرولي بتشوك حزكم جبرتشه لگوری حملت لگوری غلام دخودی رولیم او دور و دریج بون اف چند که درجی جوان کم ترن بیجن صحنه و به سواری جداتی اوی هیه لی رولی وسا ام بیجن یکی پر خراب وقت بکو یکی پر خراب و صحنه وی گوری حملت ام بیجن وقتا چند کی کم به يعني بوتنسيال الاستكفانه كي لسر برتر لي هور دبه جبركو وقت خو كان برلسر بفكره صحني خو بتاني درخه جبروي كاركتري وساعزكم يعني لغور مشي خوش بو يعني بدلي من هي يوز از خوازم برسك دن جدا بكم كو تدلسكي خوني بريد وك رولين سركه دلست غلامي دو خدي ده هاملت ددفيلسكي ده برولا بكو عوان كنا الاستقبانية سركية ويا دجي دناف تماشوان دياج دناف جالي كرد حتى من بكو عوان كاركترك نيجاتيف اواج بوتا تشي فادت كرد الاسكيد رولي مليدن بيجن د غلام دو خدي د تروفالدينو د حملت مالا دينا درمو اف هرتم به تماشاوان را تکلیک خوش شد بو یعنی ام بیجن سمپاتیک داشت جمع تماشاوانان ایجا تماشاوان ما علیم بون از و رولک سمپاتی بینجا مفلی ویا ایجا بکو عوان جبرت برسم قاعد الاستيقاد متماشى ذكر هنكا قاعد تديد برولي بكو عوان قومنا وياوز بكو عوان اللي جابرت قوت يعني وك نبند يعني هو شو بكو عوان بليزه اللي جرولا بكو عوان مجي حسكر از بيجم جبولي سكفانيا ما رولك وها يكي ام بيجن نباش جاري كم فامليست جبروي جبولي سكفانيا دوی رول جدا به هم بریم و هم چاوا جوی رولی بسرکفتن درکفن سر و اگلی که دفکریم یعنی رولین کومنالیست به جاهلی الاسپانیا ما از غازم تشتیوانی بجربینم و مواجه جرباند لگورم خوشه بو جبرچه یعنی تماشاوان وقتا ام بیجن یکی بکو عوان وقتا مدگو بکو عوان یکی ام بیجن یکی نخوشک یکی خورد یه نباش برا خویا به بلاشی به بدن جی لی وقتا فکر خوبی یعنی بدن خوبی وقت فکر خوبی تأثیر فیلمی جی هی الجمع تما شفانان لی ام بیجن یکی وقت مینامن یکی نورمال درکت مهمبری تما شفان لی تما شفان و وقت نبنده بو
لێ پشتی لیستکێ باوی ئەوای پۆزیتیف ڕەخنەیەک باش هات ژوی عالی دەژی کێف خۆش بوو یعنی ji ber ku em bêjin ezberek temaşevanan ji vî aliyê has şikestin ji wî alî jî baş çêbû cem min û ya dijî mesele di lîstikê di bala xwe da te konsantreyê lîstikê dikir herawayê û ev ji wek yani em bêjin xerabiyekê tu bike ya ji fikra hezra wî xerabiyê bêze çi bînim serê wan her timî nav wê hewldanê de bû ev konsantrasyona te lîstikê de mesele ji bo lîstikvanekî çi ye ev lîstik rola bekuawan de ji ber ku derdora me ji ber ku derdora Kurda yê ne baş mixabin pir heye ji ber wê wan tiştane jî di fikra me de yê ne baş ez wisa difikirim li beko em bêjim lîstika me mûzînê û di jiyanê de çi digêje hev yani eşqekeyê cem me mûzînê cem tajdîn û stî eşqekeyê wê eşqê yek dixwaze xerab bike ji malbatê ji hundirê malê de yek alîgirê mîrê ev ana em bêjin di nava gel û tevgerê di Bakur de li Rojava de di nava gel û tevgerê em bêjin eşqekeyê lê wê eşqê hinek naxwazin çê bikin naxwazin ji malbatê hinek ji nav Kurda hinek naxwazin vê çê bikin mixabin ev pir li cem heye ji ber wê yani ne rolekî em bêjin li derdora me me nedîtî qet me neceribandî yani ew tê heşê me vê rolê de bekuawan di nav civakê di herawayê xwe dijî nava civakê mixabin pir heye herê yani konsantrasyona me jî em bêjin ji aliyê teknîkî jî lîstikê me her daîm wexta tiştek em bêjin li qesrê em dilîzin carna li derve dawet heye carna me lazan dide carna em bêjin dengê tiştekî tê konsantrasyona me çekê wan derna xera dibe lê ev carek em diceribînin di derve em dilîzin wê jî pêşiya lîstikê çenkê ez bi tenê dimînim tena serê xwe ser rolê difikirim ser konsantrasyonê hinek bi awayê laş ez xebitim ku ez konsantre lîstikê bibim ji aliyê teknîkî jî wisa ez difikirim baş em dîsa vegerin ser em jarê Serhat ez dixwazim hinekî li ser performansa te û yeşîm hinekî em sohbet bikin bi rastî gava ku yeşîm bi tena serê xwe jî raqs dikir gava û pevdû jî raqs dikirin gava tu jî bi tena serê xwe raqs dikir ji hêla temaşevana dibêjin ya noteke baş didan we yan bi çepikê xwe bi helwestên xwe diyar dikirin evaya diyar bû û amadehiyeke baş kir ji bo vê lîstikê we xebateke baş kiriye ez dixwazim hinekî tu behs bike ev di demeke çawa dişebû û we xwe amadebûna xwe we çawa anî vê astî ez bêjim Niha gorê min encam yani encamê lîskê tinêne bi lingeke bi hemû beşên nav vî projeyê de cih digirin bi hev re enerjiyek pozîtîf dan hev û wisa projek ez bêjim serkeftî derket karê me jî yani dans an jî reqs ez bêjim hinek pêwîstiyê wî zehmet em bi rastî jî yani ez û yeşîm bi hev re demek dirêjen dixebitin teksta me mûzîn jî baş em dizanin û berpirsyariya wî çawaya wî jî baş dizanin gorê wî em hinek xebitin bi rastî jî ez û yeşîm pir dirêj xebitin yani li Stenbol jî em li ser dixebitin wextê ku em hatin li vir jî dixebitîne yani wextê ku ez bêjim hestên tekstê û hestên karakterê û ez bêjim laş wextê ku mirov baş bi kar bîne wan bigihêje hevdû wî demê ew dikeve rêyek rast û wisa dimeşe yani bi rastî jî yê min jî bi yeşîm re wextê ku em li ser ez bêjim her bêşê jî wextê ku em dixebitin hinek li ser hestên tekstê wî demê em çi kartînin li ser çi sekinin wî hestê û hestê laşê me dixwast ku em bigêjin hevdû wisa em wisa hinek li ser wî xebitin û yani ev proje jî wek em bêjin em nêzê 10-12 em bêjin 13
13 ساله لسر دانسه تخبتن وسا بيجن چا بيجن Asta em bejin asta guav 12-13 salam da sert xabitin ev jî yamaya herê dawiye yani ku em niha lorin yani. Ez hûn demek dirêjin tu yeşim bi hev rewek Mezopotamya dans xebatê xwe dimeşînin salayê. Ez bawerim ev ya herî dirêj ku di nav projeyeke bi vê rengî de yani wek ser sahnê mayna wê û perçeyekî jî lîstikê ya herî dirêj lîstik vaniya we ya jî em bêjin ya dansê beşa dansê taybet. Ev ji bo xebatê jî ez bawerim wexteke dirêj xwest û serkeftinek herî mezin bû jî bo we di nav vê projeyê de. Ev heyecana wî çawa bû? بله یعنی ام وقتی که ام بنرین یعنی جبوی من اویا هر درج نینه یعنی ام ناوی پروژه ده پرفورمانس ما اوقاز زده یعنی یه ما یه بشن دانسه نه اوقاز زده نین چار بشن ام پرفورمانس کن لبله از بجم بر پرسیاریاوی پر گرینگه یعنی لسروی ام پر زده سکنین yani valla az pır tırsıyam yani ser navi xwe bêjim ser navê yeşim jî dikarim bêjim ku em ji ber ku hinek beşa me jî ez bêjim hunera rojavaye yani hestê wî jî wisa tê bikar anîn gotina xweş bîne kesê tiştekî bêjim hunera rojava te got di lîstikê di premierê de di sêheb jin dayîkên me yê sergirtî jî pişman rûniştibûn gava yeşîm raqsa xwe dikir سری خود دادانی بس چاوی خود دارخست نجار دبتن افچت کیا و چی مثلا yani مگوت زمیناش در هنری مربیش مثلا یا نوال جوی ساعت فکرین کات شد بیچه yani او امتزانن سالن 1600 تکست گاوا احمد خانی نویسان دی دورده فیگورک yani رقصک وسات نه ایلی گاوا کوال سردکی ور ورد لیست هن ام بیچن دایکن میاجی کسینه کم بیچن sergirtî û şêla olî ve em bêjin baweriya wan heye adiziyek bana peyda dibû ev jî normal e ne ji bo we yani ji bo me gelek normal e naşxwe huner nav xwe da rolek şoreşgerî dehêlîne ser melê xwe û gelek wisa hinek berriyan ve jî hinek rê jî veken yani ji bo wî niha Kurd jî ez bêjim her hêla olî da jî hêla em bêjin çawa bêjim yani her awayê ve her awayê de jiyana wan bi reng e yani cuda cuda ye ji bo her beşê hunerê hinek rexne tê kirin hinek jî xwedî derkevin tê kirin dans jî vê hêlê da ez bawerim beşekî şoreşger e yani niha li nav hunera Kurdî da rojhilatên avîn jî zehmet e rojhilatên avîn jî zehmet e lê em Kurd jî hinek perspektîfa me jî ez bêjim nav rojhilatan navîn ez bawerim ji bo pêşerojê wê rêyekî cuda veke yani Kurd civakek sekülerin layıkın davya davya vaya divê ku nav civaka Kurda te bejde belê yani ku em gerê din ji bo pirsatê berê vî yani Ahmed Xanê Memuzîn şano müzika Kurdî ku li ser dengbêjiyê li ser herêma botan dixwaze vî projeyê bikarbîne li ser wextê ku em difikirin dans yani gorê van her du beşan hinek karê wî zêde zehmet bû lê ez û Yeşîm û Memuzîn û Ahmed Xanê ez barim tekiliyekî xweş me bi hev kir ku em hatin wisa temaşevan jî ecibandin Pas ez bêjim dîsa em ê hinekî alî re sohbet bikin ez bawerim yek ji beşa vê lîstikê ya ku nebûn nediba nedibû em bêjin yek jê tu ye ji ber çi ji ber ku him ji herêma botan elî ew qirkawî û him jî xebatê nû muzîkê ku li herêma botan kiriye û bi lîstika Memuzîn re jî em dizanin evaya wek ev qes jî gava ku hat fikirandin yani ser hezir kirin fikirîn wek birca belek em bêjin ku Memuzîn wir derbas dibe دوێ de xeyalê wê li wir qet nebe em bêjin û bi müzik jî ev yek xwest hat yani hat xwestin ku em bêjin asta herî bilind debe ev tiştaya bi müzikê re jî û ji wî alê de jî xebatê te ser müzikê û tecrübeyên tenî berê ku te şanayê de jî te lîstibû û ev lîstik gavan bînin ser lîstika Memuzîn em gişa gava wana bînin jem hevdû ji bo te hêstek çawa bû û piştî lîstikê te çi his kir سپاس راستی جی یعنی هر وقتی که بحثا مموزین و بو یعنی
دستان ما موزین امی موزیکالی که چیکن ما مستین ما وقت در هنر ما مستروکنتین و حوالن ما وقت بحث کریم آلیه موزیک وجی ترسک کت دل من و وکی حوالان پاشه وکر کو وکی رولا مام تو دبلیزی وکی علی دبلیز وقت اوجی گوتی من يعني بيجني بشتو كاست استرسيوم جرا ديجي البرنامج ده جانجو في شكل داندو يعني روم اللي مجمع بسين قبل ما شانو قريتك براستيج حوالن ما يعني هر ايك هنر خو کار خو و راوستن خو پروفسیونل که هری باشه دی کاری دا يعني از ترسامج بو چی باز وجی بجم يعني لیست وک مموزین آنجی يعني وقت دستانه که مموزین یا هری گرینگش بو کردان و از دی مملیزم و موزیکی ویامی چیکن گرانیه که مازن کده سر بشته امروی سر ملی امروی و مگو امی بندا در کوین وقت امی رح در کوین و امی برحاب وی کاری امی بدر بخین يعني اوه بو ترسک اما وقت تجی سری دا گوتی حوالین مد کار خدا سرکفتینه و برکفتینه و جبر هندجی وقت همیجی خلکی بوتینه وی رخینه وی وارینه و همیجی وی دستان باش زانین کاری که سرکتی و مل خدا بن وی باری و ما راکر از ود بینم از بو موزیکا کو از بیشم وک حوالا ما زلالجی هنرمند زلالجی یعنی ما هاری کاریا ایکو دکیر و ستران مین کو بولیستیکی هاتی نویساندن ما او یک بیک بریز کو اوه حس بداتن ما هیدی ما چاند يعني و ازو بيجم و پاشی براستیجی کو حسا کو وی قصرجی کو هر برکل سریک دانای و هر پنجره کو درک و قاطع کو وی قصرجی واسترانا با وان هلبستا ما گریدا و داویجی تشتک در کفته جدر و براستیجی امجی پی ممنون بون و براستیجی امجی پی کیف خوش بون از باورم کو گله مجی او ما تماشا دکه او تیوی داری ما تماشا دکه او جی پی کیف خوشن پی سر بلندن نه از دشیم وا بیجم باشه zaten şu me bes amaya برنامه çekmeye diyemin ji yani işte ben ya tişteki pozitif bu memuzin mekir me xuz jara diyemin mümkün le verdi me bes bu ku hem beş listike jib tamaşavana bedin tamaşakirin biner araj berku hem dixwazin ew keda kulver hat dayin kesimê kunikaran amede yên kul dervê welatin û gelek bajarên durun kunikaran amede wan beşanekî temaşa bikin û hinekî fikrek bi wan re çêbibe gel û memuzîn çawa hatî lîstin amede yek jê jî hebû ez dixwazim ji derhenerê lîstikêr birêz rûknetî bipirsim di lîstikê de zêde lîstikvanî mixabin derneket pêş yani ji ber we gelek beş qut jî kirin lê dîsa jî 2 saet û 10 deqe listik hat listin du perde ve nikar bu zêde kurttir jî bikiraya û ji ber ku müzik jî tê de hebû dans hebû di gelek tiştê de hebûn dîmen bixwe hebûn lîstikvanî hinekî li paşma ev tirsek da ez dixwazim ez ê paşa jî ew jî vê pirsê pirsim mesela we nexistin av tirsekê gelo wê lîstikvanî li paş nemîne Yani burası yani jberku yani tekst Ahmet Khani serihata davi vek tasvir hatu her tablo vek tasvir eki bu yani jbo ku em sahnen dramatik burası em xurt bikin em pirser rawasiyan yani havale me nivîskar Kawan Emirjî yani gelek sahneye mecnû ve pêda nivîsandin yani ew qas birastî jî yani em pirse yani tirsa me jî ew bû yani gava ku me stranên Elî û Zelal gudar dikir yani birastî em pir hêstewar dibin pir dibin bandora wan de diman gava ku me dansa Serhad û Yeşîm me temaşe dikir birastî jî em pir kêfxweş dibûn
و ام دینداری تنجی حوجی کم ویجی بیجن یعنی جناب تجی بوان هر بستین خوشک براستی کده که زیرین تبلیغی کاری کرد yani çağ beşim yani rastla filmek memuzini heye çen adaptasyonu edin hani le prestij yani ben ne xwest ku ek form bişbewan ya tirsek meji ev bu yani medgu gelo yani ji heft salî heta heftê salî hemû kes yani kêm kes ji ber hema Ahmedê Xanê çîrokê dizanin lê hemû kes em dizanin ku bi wî filmê ku bî yani ew memuzîna ku bîye forma film bi wê dizanin yani tirsek me ew bû jî ku gelo bên wê kast çima wiha bî yani ew bidin berhev bidin hemberî hev yani lê ew çê nebû em ji wê bûnê gelek kêfxweşim dawî yani ev yani formek em bejin xwe neçema Stenbolê 2004 da wek formek ya dansê hatiye ew kirin derketî pêşberî temaşevana filmekî wê heyî û yek di du adaptasyonê wê hene ji bo şanoyê bi rastî ew adaptasyon neketin serê me ji xwe yek bi Tirkiye hatiye nivîsan yek şê jî ya askerê bi wîk bû ku versiyoneka wê ya şanoyê heye me xwestem teksta xwe ji nû ava bikin ji ber ku teksta me de yani ne tenê em bêjin diyalogê beşên lîstikvana hene yani helbest heye stran heye bi serê xwe performansa laş heye والله ما تكسك نو أباكر وأبدر جي شو أف أباهي جي براسي يعني وكاكو جبو أتموسفيرا في الاستيقاظ تشيكرين يا جي ما الاستيقاظ خال قولي في درجة تشيكر يعني براسي كنت نزبيج مساعدات ببورة بشتي الاستيقاظ أول بريمير قد يجبر دركتم از في فكري مقول يا براسي كرد ملتك بسعودن بشانسن جلك عليا بيج بدولة بني بجرج برشبونا بجرج جلك تشتغل نحو جامد بالبحث بكن زيادة لقى واجبر در كتم أو كسي نفر أبليسك تماشى كنج بشانسن بسعودن جبر كود أواهيك دوسا لستيك وسا موسيقى ودانسك يعني بحر جابت كومبيناسيون أو يجيش بفكره المقول دنياي أنها تشتكو ساتوني يعني تشتكو ميسكر براستي يعني درك دني دنياي لستيك بفيرنجي كو تكساوي أو خاص خورت و داواهیه که بیرنگی دیروکی لامده دناو شهرستانیا کرداده هم بیشن یا باجاروانیا کرداده تو تماشات کی و تو دشمالا خو یعنی او هسته که پرخوش بوش بوم براستی یعنی افجی شانسک بو یا جن بیشن سودک بوش بومه و سپاس بو همیا ایک کداون دویلیست که در باس بو جبروجی ام گرینگی دن دویلیست که کم جارد دوباره بجم کم خواستی سام بار برنامه چکن جبريز خوز مبرسي اگر تدليزه ده بكي تشتك تشتك وزيليزه تاني تشتك متخواست حقي performans سرعت و يشم ده بيشم براسي مجرى يكمين جبو قادمة ليست يعني مالين در دورا قناخي yani demek dirij o mekşandın yani kahre mekşandın yani denk daha çvir şu derva wan nizan bu çeçdi be maxwas cara yekemin nej bu protokole cara yekemin mecbu qadilist dua da jitiştim balkeş yani encamın balkeş de kedim mesela yek şey bimjara dansı ve gredai yani dema performansı yekemin kadiya em bejin zaroken heft salî bigirin heta dayken me hemû yani em bêjin qat kombu birastî jî yani refleksîn eceb nîşandan yani pozitif û her çiqas performansa dansê dikidiya şevkalê dixistin îca gelo me got yani berê jî ji berê heta niha her tim di her beşa hunerê de em bêjin yê ku wê diafirînin di derheqê temaşevan da biryara didin yani me fehm kir ku ew biryar şaşin yani divê ku temaşevan biryara xwe bide yani birastî gava ku hatin wê performansa em bêjim taybetê û bala mikişan ji ber ku gelo ka wê refleks çawa bin yani qadeke ku em bêjin yani qada herî belengaz ya Amedî û em bêjin gelek şu an koç kirine bi sala ew bûne û ez ne bawerim derfetê wan çêbûvin ku em bêjin çûbûn şanoyekê û ji xwe zaroka jî digotin em meçûf me fîlm temaşe kir digotin spas yalnız ez dixwazim Zelal Paşa mestrana keşte godarım kun havada bek. Ez xwazim bo istikbani stajı persim yani ev şahanız dubaret ki mesela ev tırsahane jbo ji peyda bu yani mesela te yakin kir ku tel istikbaniya xwal gori dili xwal serve dikelist ya jidve qade telist jber ku ev perkem bu istikbani yani jber formata listikes bejim jbo gelek havala ed listikete perkem derketin perkem xuyani kirin evaya hnek çam şiro em nabejin haqiqa ama vak
که وقت چه شروعت که بیکی الگورم دوی فرمات چنکی یعنی باشی بو جبو چه جبو هنک سانه جبر قصری جبر مزنه لیستیکوان پر دور جی دسکنه و بچوک جی خویاده که لیستیکوانی وی درباس تماشا وانا نابه لی وک امبیجن وک وینه که درباس به او سانه وک الفوتوغرافا بنر وک يعني تشتكي تأثيرك ورجي التماشا وانا جم تماشا وانا دي من الجورمه جوي عليه دي باش بو لي جبو شانوي بو دو جارم دجربين موزيكال يعني موزيك رقص وشانو ناف هفده اري الاستقوان چنكي باش دمينه الاستقواني الاستقواني اللي باش دمينه لي مس هنا خو جبو رقصي جبو موزيك جي مجوان جي فكر لي دفي اف سي تشت بينجما بلغور مدشانوه كردي دي يعني فورمات اقوسا امبيجن اي اف هبي يعني لغور يعني افدج مدو ليست جربان لغور بر باشي دركتنه يعني جبرتش امبيجن يعني دنگ بيجك وقتا درت كفه بيشبري قال يعني وقتا مرة تماشات كل استقوانيك بر بچوك جي السرعي كلاما جي دبيجي ووكلاش يعني الرقصك بكل وقتها دستريل الرقصك بتشوك جي يعني او قش ناف ويدا باش تشتكي وقت مينيمال بيجي ناف ناف دي يعني اف لي ما هنكي مازنكر وك مرجك كامل بنر ما مازنكر واني بيش بريغال ود ليستيكا مموزيني و تشتكي دستانا احمد خاني دي و تشتكي دن اف مكان يعني مكان جدا كتنافي بري حملت لسر سعنة ليست لسر سعنة هناك عندي قابي نباشنة يعني الجور من ينباشنة لفرا امبيجن يعني جالية دقور جالية اتموسفير يعني روناي ستيرك يعني اف جبو لیستکی يعني چیک جالی پوزیتیف از خوازم وی بجمیاز مثلا لیستکی دیگه تماشات کر گاوا کو دعوت سیتی جبو دعوت آماده کن دین جور سر خانه رد مشن سر خانه رد مشن جور گاوا کو زاوین بجن شکل وان جارنا هیف خویاده که هیف خویاده که يعني وایم خوک براستی دناو وی کلپورا کردی دی لیستکر يعني مگوت از وگریم روزی خونی زاروکتیا خو او دعوت گوندا يعني اف مكان جويه اللي تشتكي بر اريني بر بوزيتيف بو لیسکا احمد خانی جی تابلو نفساند بو يعني امبيجن تابلو پر زيده بون او زيده بون لسر صحنه لگور ما وي چنبا وي پرچه و روناهي بگرتانا دقور بوگارين لیسکوان براخو بوگارين اف ايدي تماشوان اف تجربه ناغوازه يعني المكان ده او مكان جبو ما تشتكي بوزيتيف جدامه وقت صحنه بقد يدن لال يدني بردوام دك يعني دهرك هرتم دهرك تماشوان قطع جزنابن جوي الي دجي مكان جبو ما تشتكي ديار بشتي وني سر صحني ما بلزن يعني جبو ولا ما بلزن يعني لازم مكانك من يوم يعني مجربان جبو فان شان يعني بفي اواي شانو ديك في دسمه حوجي ام بيمفرا ياجي لامد بر مكانن في بوغارين وجو جشتنا قلجي خوش يعني اما النافا سوري مليسكك الدرف دليزن و ام بيجي وقت استراني ما وقتها خفتني ما كف جسوك يقدر بس بي تشيد بي هاي جي تشيد بي يعني جي علي جشتنا قلجي اوجي برباش جبو ما جبو شانو يا ما تشتكي باش مو سباسياس زلال ما تهنيك بدن كشتا طرحت نايلن كيف هاري فرج كيشان ستران زلال اسوسافيش خلاص ناغو هرينم هر ستران جبو من جدا بو استرانين كو علي تقوتنو هروها سترانين كو ما شيرو فدكر وهروها هلبس شي كيرك من رح قيوانجي بدا دست تساغ ديسا يعني هر ستران لغورمن خشبو الصابيش ايواش يعني هو هيسكرين ذاتن هبوج جبو علي جاز بجم قابا ودقوت وهو هيستكير ودقوت ام تخوزن تيكي جانا بمر بحرفكي دنيا أورا صاي
dildin Ali dilke mno yevi dili آخ ده تو ورا خودی دل از بیانی evin zora gotun avim ya zerdeşti kalveren avim evin zora gotun avim ya zerdeşti kalveren avim Dilce destçu evin kefteye Havarj meçu azman hafte Ez xoş. Maliyava. Xoş. Zelal em bejin pişti listike gava kute nezika şaş hafte listike hundirizin. Tiştek şavap tarçı bu gava edit disat tedlize gavat van stranat beje ev adapteyate şanoy her dişez barım rahat tırdım ne. O refleksin tamaşavana en derdorata e pud bejin yani listikvani o em bejin stran bejiyate de. Çinin jbo ve geçid bejin ştara. Ya beri her tişte vaki hevalci axivin gotin destpeke da tırsekê hebû ji ber ku yani destanekî gelek xorte û merû ditirse jî yani merû dibêje eger yani hem şîroveyê de hem di vî karê de ez tiştekî xelet bikim yani ne baş e ji ber vî berpirsyarêkî gelek mezin bû ez jî di vî fikrê de bûm û wextê her wiha me stranan jî çê dikir berpirsyariyekî wiha hebû ji ber ku ez xerzîme nebotîme yani şîroveya botan jî cuda ye û her wiha xençera girtlaxa li wê derê jî cuda ye lêbelê ez karê muzîkê dikim demekî dirêj e û karê muzîka kurdî dikim her tim guhdarî dikim stran her herêmê guhdarî dikim û çiqa ji destê me têtin ez dixwazim şîrove bikim lê di vî karê de hinekî zêdetir bala me kêşa zêdetir me guhdar kir û berpirsyara wî hinekî zêdetir bû gerek min wextê girtlaxekî jî girtlaxekî botan jî bikar bînim gerek hinekî cîda bîye lê helbet ne dengbêjekî me ez şîroveya xwe jî tê xmetê da lê gerek wî herêmê jî hinekî xuya kiriye wan stranan da ji ber vî hinek tirs hebû lê yekem wextê me promyer da piştê promyerê heyecanekî ji xwe gelek mezin hebû yani her hevalek sabû hem tirs hem heyecan heyecan metî bû rast e du tirsiya digoyim lîstik çiya bigele aynen sa lê wextê derkete pêşberê gel û reaksiyon jî gelek baş hatin alî her yani hem her beşê ez sabêjim gelek baş bû reaksiyon hinekî em rehet bûn ez dikarîm bêjim yani ew tirs hinekî çû û daha rehet yani em dikar yani ez li ser navê xwe dibêjim yani daha rehet ez dikarîme wextê rêve jî biçim daha rehet bûm yani ez barim ji xwe çiqa pêş jî diçe yani lêstikêm çiqa dilêzin jî zêdetir rehet bê ji ber ku yani wextê min stran digot ser dike ez yani zêdetir sepiyan disekirim û zêde hereket tune lê di vî de tiştekî saye hereket jî heye wextê hereket jî dikî yani ji ber ku min neceribandibû kontrola deng jî hinek yemeş yani bandor dide dengê ev ji bo min tecrübekî gelek mezin bû yani ceribandinekî bû ji bo min ser sahneyê konserê te rehet bimeşî ez barim ez êdî nasekinim ser sahnê ser me bisekin jî tu nemasekin ez barim riknetin ez dixwazim bipirsim koma yani an jî xebatkarên lîstikê heme ji rona heye bigir ji teknîkê ji yên li defê dixin yên kostümê nêzîkî 6 kesî boz neşaşbim ne
و ev bixware براستی tiştekî pir zehmet tîne yani hatina wanê hemiyal cem hevdû ji ber ku nêzîka heft heşt ên li müzîkê dixînenin ê orkestrayê heye wekî dî yani ez naxwazim gelek dirêj bikim ev bixware problemekê tîne ji ber çi ez dibêjim hûn difikirin ji xeynî Qesra Cemîl Paşa li ciyek dinî Kurda em bêjin li Bazîdê li Cizîrê an li ciyek dî hûn vê lîstikê bîzin Birca Belek yan jî Mêrdîn gelek avahiyê bi vê rengî henin hûn difikirin Yani ez veya bêjim bi rastî yani mala hemû hevalên ku tevlîvî karî bûn ava be carek din dibêjim veya yani ji konservatwara Ramtîgeran ji xwe mamoste Elî jî mamosteyên beşa muzîkiyê û ew bixwe û çend mamosteyên konservatwara Ramtîgeran ji nav vî karî dabûn û gelek şagirtê konservatwara Ramtîgeran hem yê beşa muzîkê hem yê beşa şanoyê û ji xwe mamosteyên wê ji navenda çanda Mezopotamyayê ji xwe gelek hevalên me ê ku orkestrayê de jî ê ku di beşa em bêjin dans da û em bêjin beşa em bêjin stran gotinê de jî cîgirtin yani bi rastî yani pêdiviya me bi vê hêzê hebû û piştgiriya van saziyê me jî yani karekî wiha em bêjin ku niha temaşevan bi rastî gava temaşe dike kêfxweşiya xwe tîne ziman û em jî ji bo kêda van saziyê me û piştgiriya wan hem ji hêla em bêjin hem karê pratik hem ji hêla karê em bêjin ji hêla motivekirine de ji bi rastî gelek hevala piştgiriya me kir em ji bo hemiya ez carek din spas dikim wiha bêjim bi rastî yani ê ku pêşberî temaşevanin û ê ku ner pêşberî temaşevanin bi giştî em 6 kes yani 6 kes bûn navî karî da yani karekî bi rastî yani ku eger ev kar ji xwe li ser sehneyekê bihata amadekirin ji xwe ne mimkûn bu ew qas kes sehneyekê de bicî bibin di gelek sehneyên me da em dora pêncî kes di hema ji hemberî temaşema xuya dike îca karekî yani ew ji hêla em bêjin kesên tevlî bûn ew qas girseyek mezin e باور بکی یعنی سر صحنه که نرمال نممکنه و ام بیشن هنه قصر هنه ام بیشن وکم میناک بدن مردینه قسمیه مدرسه هی و ام بیشن برجا بلک هی و قصر ایساق پاشا هی لبازیده یعنی جبو کو هر لوان درا بلیزه براسی یعنی جهلا تکنیک و یعنی مزعمتی که مزمکشین یعنی بدوی به هی کو هفتک ده رو لو بدري خواتك بكرن جبو دنگو جبو روناهي وجبو ام بيجن بروفايا جبو كديسكي جنوا ادابتي ودي بكي يعني ان بيشروش ام بنرن يعني او درفت شيبن وام كارفن ديسا اف شست كسي كارفن بين جم هاف يعني فرست اوجي بروبلمك يعني ام بخوا وك شانو باشر و هوالين كنت نبي كاردان خواسته كوانجي بفياوايه اللي ام بنرن بيشروج دا گرتشتك درفت كبم يعني سپاس سپاس خوش ام بقدین جبر که وقتی مزیده نمایه بچند گوتنا از دیساش الحواله وگرن سرهات اف پرفورمانس و وقت نگوت پرات عجباندن و دیاره هنی بردام کن رولا دانسی است خواست منه که هنری ده دناف هنری ده رولا دانسی و تایبت دیجواکا کرداده چی و دویت چه به لگوریته شخینی ویلیستی که یعنی یعنها demek derece em berxwe didin ez dixwazim bele yani pir zehmetî dikişin yani ez û rêhevalê xwe yên ku vî rêyê da dixwazin xwe pêş bixin lê belê memûzîn jî nav proje memûzîn da jî me dît ku yani mümkün e ku cî her tiştek dît dikare bigire yani ew ne pirsgirêk e lê belê hinek tişt hene ku wextê ku nav wî da gerek ew yani tişta herî rast çi be gerek ew bibe yani niha me nav vî projê da vî destana memûzîn da jî dît ku wek em bêjin temaşevanên Amedê jî û hevalên me kesên ku nav vî projê da jî cê digirin belê yani nav hunera Kurdî da gerek hunera bilaş jî pêş bikeve yani niha hinek li ser vî beşê demek dirêje hinek nêrîn jî tên kirin gorê min şaşin ev nêrîn hinek rexne gerek bên kirin
هر تم رخنش خواه پیش تخمروف لی هنک از بجم لسکنا بر وی بشه و هنک نرینن لسر وی بشه جی شاشتن نقاش کرن او هنک بین سر راست کرن و هنک پشتگیری جبوی وی بشه بین داین از باورم پیش رو جدا نف هنرا کردی دا دولمندی پر جدا ترجیبه جبوی جی yani gelek evlinge mesela bizim şanu hanek nav Kurdan da peş ketiye, müzik peş ketiye, sinema peş ketiye. Vakti ku hem dinerin hem govendengeleri hem jiboy beşa govendengeleri an em bejim bigişti folklora kurdi. Liser vi u liser ez bejim rakse rastici gerek henek em bisekinin ev beş henek kasmaya yani gerek bişkiri bedain u ev beş xare rexistin bikin u bigejin şano yeji bigejin sinema yeji u müzik yeji liser vi yani nabe yani be az bizim network be raks be şano be hüner nabe yani o hüner henek beşin hünerci henek gerek o bekar binin yani le ev proje az bar mrut kari idi minak bede ku henek em liser vi fikreci em çabecin ikna bebin yani beli ev jibu em bejin amurek em ne bejin amurek le bu sebebek ku em vitişti bebinin بله yani از بوی ویجی yani بوی وی انجام جی راستیجی hem شردری آمده شانوی شردری آمده و تایبت رکنتین و حمیر رهوالن شانوگرن آمده و کسین کو کدوان به وی پروژه داره از پاسداری خو هم لسر ناونده چند مزوپوتامیا سر مزوپوتامیا دانس لسر ناوی خو لسر ناوی یشیمجی از خوازم پاسداری خو بدم جبر کو جبوی ما پرتشتک تایبت و ام پر کیف خوشن کو ناوی پروژه داجی دیگرین آمده نه دمک درجه آمده دیجی نبجی طیبتی پر خوشش بایم سپاس که مش باید دیجی پرستشاموس ای سنا بگیش اشتر سپاس باشه علی بخده دایی که بتو زلال جمسترانه که مجبور گوداریف کن خواز دوات یعنی خواز هر کی که بیشن لی جبو موزیکی است خوازم پرسه که بکن پارچه میوان سرسترانا te müzik zaten mücadeleci persi boştar lawje hunderketin legal em bejin gohdarin kurda müzik hecran ev müzikde de müzika kurdi de folklor giringiyawe jber ko ev iro şanoya kom de zinji hene ki bevgire dayı giringiyawe çiş bote راستیجی yani lawje ve وقتی که ما برهویت کردن وقتی که ما گند به گند نافچه گریان یعنی مستران برهفت کردن ملگل کسانت آخفت و مشانو یک جد نمانده. خازم ببجم یعنی کسفینا ناکه ها یعنی کیم کسفیت کن یعنی نبی کسنت کن نحکیم حقیقی لک کسانه کن کیم کسفیت کن وش بروجی افکاری و پیروز مخصوص برویز. یعنی بیشتر میاد وقتی که ما افکارت کردم yani روی وان کسان دا روی وان کالان دا روی وان میرو جنان دا شانو یک جه یعنی لیستیک یک هه وقتی کو وان سترانات بیجین وقتی کو واقفتون ابو متکن لیستیک یک جه روی وان دا جبرهن دیجی یعنی و دستانه و یا موزیم و یعنی ما گلک تشتین خوین تایبت وک ینکو دیروکی ینکو یت کون وک نارینکو وک سرشو و گلک فورمندیجی مدویلیست که داجی ما بجه اینان یعنی هوجه کو پیش روز دا گلک یکو پروژه تن چکرن بی وان تشتان نبن یعنی جبر کو نه نجبیر کرن یعنی حوالن مثلا نهاتا بحث کر بحث کنسرواتوار آرام کر ما مسترکنتین براستیجی کنسرواتوار آرام تیگران یعنی وقتی که شاگرد بگیره ماموستا بگیره او هاریکاریا دایما او صحنه کو هری بلاول قصر دا بلاول و ام بیجین کو گرینگن یا کو دیروکینه یا کو چاندا کردینه بوام و رنگی که جدا ما درخست و کنسرواتوار ما داشتی یعنی حوالن ماجی شاگرد و ماموستین ماجی اجل ودر سپاسیت خوب بوام ورد کم کو کاره که هری مازن وانجی هاری کاریا مکر پیگ و گره داینه شانو جی موزیک جی و هری همین پیگ و گره داینه پیش روز دا اجی هیوی دارم کو
برهمن gelek baştır gelek jvana gelek baştır hevalên me jî yek û duv me datên ew jî karên herî baş ji bo xizmeta Kurdê me gelê me bikin em jî hîvîdarin Spas Ali. Spas sağ ol. Kedat Ali. Spas bo te jî spas serserim Yaz gotne te davi em bigrin paşa ji bu gotne rıngeti me müziğe bizelal û alî me bixebin ji bo lîstikê jî û ji bo şanaya Kurdî ئێمە زغۆزم بە بێژمە لیستک لێ خودی دەرکەتنێکە ژالیە نەچەمی ئارام تیگران و شارەدەریە باژار مەزن شانۆی لێ خودی دەرکەتنێکەی ژە دەوێت لێ خودی دەرکەتنێک گاڤەکدن وەگۆ شارەداریا مەی مێردینێ یە جزیرێ و تایبەتی یا بازی دێ دەبێ لێ خودی دەرکەوە ji bo ئەمەر لورا جێ bi taybet bilîzin û yê bazî dê divê em qesra İshak Paşa bilîzin ku li hemberî wî cê Ehmedê Xanî tirbawî lê diyan divê dengê me bawekî bigêjî wî yani bira lê xwedî derkevin û em bi hev re organîzasyonekê çêkinê em bigêjin wan dernajê û ji bo gelê me jî em bilîzin baş be vaya tevîniyekê xweş ez bêjim yani spas bangiya min ji wan spas zelal gotinek te davi hevî ji me re bêje Ya ez tevlî hevalan dibim û her wiha yani ez kêfxweşim erê ez kêfxweşim ku ez projeyek wiha dame her wiha ez spas dikim li vir jî spas dikim hevalan re yani wek heval jî gotin yani gerek ev proje zêdetir temaşevan temaşe bikin û bi rastî jî dilê min da jî heye ez biçim yani em bi hev re biçin İshak Paşa Sarayî li wê derê bêjin û her wiha ciyên cuda jî yani tiştê sadilê min di birja belek yani tiştên wiha kurtasî spas beşdariyata jî Ruknetin gotinê davî jî em ji te bigrin tu genende giştî mecbûr em te bixedînin Spas dikim spas bi rastî yani piştî vê tecrübê yani tirsa me ji bo em bêjin çîrokeke ku em bêjin formeke ya şanoyê an jî tu nebe jî êdî tirsek me nema yani êdî me em tê gîştin ku bi çawayî em ê çîrokekê an jî em bêjin berhemekê em ê wergerinin teksa şanoyê û pêva girêdayî em bêjin ji nûva çêkirina helbestên wê em bêjin û dîsîplînên cuda nav hev de çawa bikarbînin yani ev jî bi rastî yani ev çend salê dawî yani karên ku li şanoya bajêr hatine kirin ev hemû ev encama wan hemû kar e yani em niha yani bi dilrahetiyê ez karim bêjim ku yani ev karê ku niha li vir hatiye yani serkeftina wê ku serkeftinek hebe bi rastî ya em bêjin vê tevgerê ya vê bansaziyên em bêjin me çand û hunerê ne ku piştgiriyekê bi hev re vî karî hanê kirine we jî yê ku keda wan derbas pî ez dîsa spas dikim û ya dawî jî ez kêfxweşim ku derfet hebin her tim em li vir jî karibin bilîzin ji xwe her payzû her biharê me li vir em ê bilîzin û ez hêvîdarim temaşevanên Amedê û yê herî me karibin bên û kêfxweş bibin spas dikim spas xweş yani Ruknetin dibêje em ê her daîm vir bilîzin heta ku tekstê de Ehmedê Xanî gotibû heta min welatek serbixwe dewleteke hizmetçi bibe em ê bilîzin em wisa hêvî bikin qet nebe Binêrê nêja di vê bernameya xwe de jî em bi lîstikvan û derhênerê lîstika me muzîn bûn lê qesra Cemîl Paşa Ehmedê Xanî di teksta xwe de gotibû derd û kulî wê bû ku dewleteke Kurda habe rêbereke Kurda habe û Kurd ne muhtacî ti kesî bin û zimanê Kurdî jî ne muhtacî tu zimana bin ne Farsî ne Tirkî ne Erebî em hêvî dikin ev roj nedûrî me yê em ê Kurd bi zimanên xwe û bi xwe karibin li seraxa xwe bijîn bêyî ku tu desthilatdarî ser me hebe we me bi Elî û Zelal an jî bi me û Zîn di stran em ê bername xwe li vir bixedînin heta bernameyekê din bimînin bi xêr û xweşiyê de şev baş Jekera di sojî wek dilê min tu eyşem Eşqekê ye tu helandî ji ser tak û qedem jî sotim vê dûriyê canî girt pê tu agir
ما ev çi are pir ji soz bit xeyn ji me ما ev çi are pir ji soz bit xeyn ji me جی صوتم و دوری جانی گرد پی تو آگر ما ev çi are pir ji soz bit xeyn ji me ما ev çi are pir ji soz bit xeyn ji me ما وکی من عاشق دجله دینوهار پل پل سوار بر بیارد چخار لمجی چمال خوپانا ویوار مال خراب دو چاوین رشو بلک و وانه و زینا کبار دو چاوین رشو بلک و وانه و زینا کبار لمجی چمال خوپانا ویوار مال خراب دو چاوین رشو بلک و وانه و زینا کبار دو چاوین رشو بلک و وانه و زینا کبار